Dalbidal Degree College TISF ni College Unit Member Rokno Kwtal Rwng Swrngnai Rokno admission Naharnani Chubachu Khalai Kha TISF ni adong ro Khumulung Degree College PBMT Gonda Tuisa te Kanchanpur Degree College ni Mangpili Kasawi Phaikya যতনা হামবাই সেন্টিনি গন্ডা টিসা গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ সেন্টিনি টিআইএস সেন্টিনি গোবাগ্রেন নাহার হামবাই সেন কবাংমা তিনি কটাল স্টুডেন্ট ফার্স্ট সেমিস্টার ব্রডলি এডমিশন হইতো তিনি 14 তারিখ 19 তারিখ করতে ওয়েলকাম जों বনে নাম संनाय जों বনে কবাংমা চুবাচু খাইতনে বডি এনি প্রবলেম जों এপ টু জেড বনে লগে তোমরা যারা অনেক কিছুনি admission ni rang problem ni berarti admission ni ya sem problem Chubachu khaina sem Chubachu khai to ta present bottoman jemon chini bokhayo tam bo muk khai ni lena haskai loko khagana rana chini TIS la din bising tei जों kha ka hamtai kha ko puya para जों ara chini khata ni jereng na yang pan khai ni rana start apply aba na hatta kha besi TIS la kita subject ni bising tei je buba garabai nai korka barni je sungkong free from aber roi sung jotona je Chubachu like a thangsak laye tei bis habas kang sala basung ab haikana samtangnai tei amani bising tei sung Government Degree College of Khumulung je haste hafamai naikol ja Government Degree College ni bising tei sung a samna jotona sakari Khalai Kha tei ara sinara phatani borok phai admission spot admission tei apply khaikya 250 haibka 200 ni 250 ni saka sung ara apply nara katai bongi biskangi sala bongi tebo apply khaini jara raja kongo tei hambai thari sung biskangi sala eba khuna rababa tei je spot admission apply khaini bagai sheb raja ki kongo je ta job je admission ne je online admission je bumu ko ya eba je list phaya borok phai malai phaji and phai malai men ya gula ora malai yei sumbai kok phai men ya gula sungbang na spot admission ye sheb raja ki man